Lo lusilahlekele naku ukuthethelelana usilahlekele na ukuthandaza singathandazeli ukuthi siyandlulisa ngoba kose kuthandazwe but sithandaze sina sesithi sithandazile umoya kaNkulunkulu wehle. Amen. Amen. Angazi ukuthi ibandla ukuthi singathi siyathandaza sithi siyathandaza ngoba sithandazela ukundlulisa. Amen. Amen. Kodwa sithandaze sizo umoya kaNkulunkulu usolo usiphusha uthi ngenelele ejuleni, ngenelele ejuleni, ngenelele ejuleni. Amen. Bazalwane nazo inkonzo ziyahlupha vele kulamalanga, ziyahlupha kakhulu. Amen. Inkonzo yothando iyangihlupha. Ngibezwile abantwana benkosi bebafakaza lana. Bafakaze kahle kakhulu. Kwafika nana ngisekubheke emuva. Nangisindiswa simo sasekhaya besiphansi kakhulu. Amen. Ngikuzwa kahle ngivakahle. Ngikuzwa kahle ngwala. Amen. Mina ngithe ngisindiswa thina ekhaya besihlala ku-2-room yomkhukhu. Amen. Ngizobala kahle sasiwu-4 bekwa-4 abathathu umama. Amen. Uyazi obviously ekamelweni umama kose vele kube uye. Thina-ke nje ngabona itafula lapha emini ngaphansi nje thina sibona umbhede ngaphansi kwetafula ngaba neyitulo mara ngamahlamba thina sibona umbhede khona lapho ngaphansi kwetafula. So kwafika indaba yemfundiso. Amen. Ngaba nenhlanhla ngathola ubaba. Amen. Phakathi ebandleni lenkosi. No baba bekaphila ngaleso sikhathi ubaba mi ondlule ngo-2008 ekhona wami. Amen. So yeah akutene khona lapho ngasala ngokuningi. Amen. So nangisindiswa leko 18 angeke ngisho 18 bani ngoba ngizawusuke ngicalculate kakhulu ngithole iminyaka yami. Amen. Bekulapha ko-80s ngizozama ukuthi ngibe mfishane bathi-ke kuthi ngibuyele la lokufakazi babantwana benkosi. Uma ngisindiswa vele nangiyenkonzweni ngokwesikhathulo sesikolo, nangesesikolweni ngokwesikhathulo sesikolo, nangiyodlala ibhola ngokwesikhathulo sesikolo, ngiyokhelela amanzi namanzi nawuthi ukhelela amanzi na ula entondeni amanzi wesiwalanda njengalapha kule garage epetrol lapha kose uthole ingolovani uye lapha hayi ukuthi ufike ukhelele bese uyajibuka ekhaya ufike umilayini nango-3 ekuseni amasa nangabe kuyowashwa impahla besivuka ngo-3 ekuseni siyofola ilayini yasepompini sikhelela amanzi ubuya mhlawumbe uya kabili noma kathathu. Kanti indaba yami ilana ekutheni nangisindiswa ngathola ubaba phakathi kwebandla lenkosi. Amen. Ngathi kwashumayela umfowabo nangisindiswa ngamukela uJesu njengoNkosi nomsindisi. Bathi-ke loyo baba loyo kwaba ubaba wami. Amen. So abantwana bakhe cishe firstborn yakhe mina bengiyindlula ngo-2 years kuya ku-3 years. Then kulelo khaya lelo ngafika mina ngaba yi-firstborn yakhona. Ungwane angafakaza uyakwazi ikhaya. Amen. Kwelinye ikhaya lami. Amen. La ngafike nga-adoptwa khona ngafundiswa indaba yokukholwa, ngafundiswa indaba yothando. Azange bangitshele ngothando, ngabona izenzo zothando ukuthi umntwana kaNkulunkulu nasekasindisiwe lokhu Nkosi naye kambe azange bangitshele bathi ngabona izenzo ukuthi okay lokhu kuyakhomba ukuthi
intole uthando lolu. Khumbula mina ubaba wami loyo engikhuluma ngaye. Uma isicathulo sami sesiqala kwangathi sesiyaphela. Beka manje isicathulo usaduka usize beka yazi size yami. Athi ichasa khuluma nje ngolayita ngathi athi nje entole isize so ayikuminye maro sese right niyo. Ngide hayi yona kwangathi I right. Angeke akhuluma okuningi. Ngizobona mhlawumbe ibhruku neyembe sometimes ibhruku lesikolo neyembe nepay icathulo. Yeyona nakuthiwa niza la eralini amen. Noma siyalena eBoko noma siyaPitori amen. Le ePitori eVista amen. Bengizwa ngaye ukuthi hayi umphako so ready itransport konke ku right. Amen. So ngabona uthando amen. So ngilanda indaba yalokufaka sibala abantwana benkosi ukuthi ibandla lenkosi linothando. Kwalahle uthando selilahlekile nokukholwa sekulahlekile. Amen. Amen. Ibandla lenkosi angeke lihlale lingenyathelana. Nanginyathelile babungwa. Isho njengomuntu osesport bathi angitha zange ngiphuze. Zange utshwala zange ngibonye aliphuza itiye. Amanzi ngiyawaphuza. Yeah, okay, man ngiyacabanga ukuthi angiphuzi ngisho namanzi. Okay. Yeah. So sengizule ukuthi ngifuna uthini. So uma mhlambe bathula phethwaleni kunesigola. Amen. Manje kwenzekile sikunyathele ngaboma ngithi sifuna ukukhombisa amandla waso. Bathi awulwi naso. Uyehla uthi sorry bhuti noma sorry baba. Nyewo nami lenza mistake la ngena ngaphansi kwelabo. Amen. Nala esikolweni nanyathelana kwangathi ngaba khona owehlayo. Amen. Athi hayi man inyawo lami lishelelile la ngena ngaphansi kwelabo. Ngicela manje ukuxola ukuthi uphakamise lakho ngikwazi ukudonsela ukuthi ke sikungabi nenkinga. Amen. So bazalwane ngilanda indaba yentethelelo la. Siyakunyathelana sizonyathelana. Bazosinyathela abakhulu, bazosinyathela abancane, bazosicipha kwenzeke izinto eziningi amhlawumbe ubone ukuthi lezi kahle kahle ziyangikosha kuJesu. Mara ukosha kuJesu. Amen. Ukosha ngumfundo. Ubona ukuthi lezi ziyangikosha kuJesu. Mara ngoba uJesu uthi uNkulunkulu wathi uthande abantu bonke basindiswe. Bafinyelele kulazelo iqiniso. Amen. Wathi baba bathethelele nakasesibambana uJesu wathi ngoba bakwazi abakwenzayo. Alande thina. Amen. Ngiyokala lapha encwadini elapha ku Matthew chapter number 6 verse number 12. Amen. Bese ke omunye angilinde kuzenzo uzenzo chapter 7 bese sifunda verse number 59. Okunye mhlawumbe ngenzeka sifunde amanye amaverse but ke amanye ngenzeka ni wakuthi. Amen. uNkulunkulu umusa asibusise. So omunye bese ke uzomlinda lapha kuMshumayeli chapter number 7 verse number 20 yena yedwa uNkulunkulu amenzele umusa. Amen. Siyabonga. Uma sitholile singafunda bazalwane Matthew chapter number 6 verse number 10 bese ke siye kuzenzo chapter number 7 bese ke sifunde verse number 58 59. Matthew chapter 6 verse 10. Ujumayeli yasentabeni isahluleka. Said,
Siyabonga bayingcwele. Ngithanda lana ku verse 12 kakhulu ukuthi usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanecala kithi. Amen. So bazalwane nasisendleleni uma sizokhuluma ngendaba yothando bese silahleka le ndaba yentethelelo ukukholwa kusilahlekele. Amen. Ukwenza intando kaNkulunkulu kunciphile kithi. Amen. Le vele lithi kusithethelele amacala ethu. Amacala njengoba ngisafanisa lana ukuthi kuyenzeka mhlambe sinyathelane omunye ukunyathela ngabomu ungizwe ngwane akholwa mfulu athi ya ungwane vele manje ngiyabona kwangathi sokugijima kakhulu ngizomnyathela ngabomu nje ngikwehlisa nesipili sakhe. Amen. But izwe Nkosi lithi kikho konke lokho usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelele abanecala kithi. Sekunyathelile umfula babungwane umthethelele. Amen. Umthethelele ngoba unothando. Ngokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi samukela intethelela, samukela uthando ngokuba weze emhlabeni ngoba kuze alethe emhlabeni kwasuka indaba yothando kuNkulunkulu ukuthi wayithanda izwe kangaka. Waze wanikela ukuthi lona lo sesikholwa singasabhubhi. Amen. Silahle izinto zayizolo, silahle inzondo, silahle ukungathandani. Amen. Uma nginenzondo angeke ngikho ukuthethelele. Uma nginganathando angeke ngikho ukuthethelele. But uma nginothando ngizokhona ukubona ukuthi okay lapha nalapha lokhu kuyadingeka. Amen. Bazalwane sibadla lenkosi ngithe uwethu leIsrael njengoba uTrump iIsrael kunezimpi. Amen. Njengoba bona kunezimpi amapetrol adura so ngithi kulo mfundisi engike ngamenshela ukuthi ngike ngamvakashela ngathi mina nawe mfundisi uma inkole itilongo lakhala manje kungenzeka sisale sikhulume kahle sisale senze kahle okunye senze kabi okunye sisale sithi sifuna ukubonakala kanti it's not about Tina, it's about Christ. Amen. Ngoba manje umfula akasafuna udumo lweNkulunkulu. Naku nodumo kose liqale kumfula before liya kuNkulunkulu. Sithi sibonga umfula, sibonga uNkulunkulu ngomfula. Kuba umfula bengekho kusho ukuthi insindiso bengekho. Sisindiswe ngoJesu ngoba uNkulunkulu wasithanda. Amen. Phela siye lapha indaba yomthandazo lapha kuZenzo 7:58-59. Indaba yomthandazo uma singathandazi siyohluleka ukuthethelelana. Ningizwe kahle. Uma singathandazi phela the more sithandaza ubumina inyama iyasapreseka iyehla. Amen. Iyacindezeleka inyama bese kuphakama umoya kaNkulunkulu. Amen. But selahlekelwa umthandazo nothando lwaNkulunkulu luzosilahlekela. Selahlekelwa uthando lwaNkulunkulu nokuthethelelana angeke sikwazi ukuthethelelana. Sintathu izinto engiziphethe bazalwane kulamalanga. uNkulunkulu kwangathanda sisiza la sinyathelene khona bese siyathethelelana. Izomuntu ngicela umfundele iZenzo 7:58-59.
bamukhuphela ngaphandle kwedolobha bamugqoba ngamatshe. Ofakazi babeka timpahla tabo phansi kuThixo Gadre ijaha elibizwa ngokuthi nguSawuli. Basaqhubeka bamgqoba ngamatshe. Stefano wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Nkosi uJesu, yamukela umoya wami. Waguqa phansi wamemeta ngelizwi elikhulu wathi, Nkosi, ungabaleli isono ngalokhu abakwendako wase uyafa. Amen. Amen. Bazalwane, lana sithola uStefano ekhandwa ngamatshe. Amen. Indoda ebeyigcwele umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu angeke wehle uma singathandazi. Amen. Phakathi kwethu. Amen. Umoya kaNkulunkulu angeke wehle uma silahlekelwe intethelelo lokho okuthethelela. Wabona uStefane into yokudala nabamzisa ubuhlungu azange abheke lobuhlungu ebamzwisa bona. Kodwa wabheka phezulu. Amen. Ukubheka phezulu kusho into ezimbili. Uyathandaza noma ucabanga ngayo. Amen. Ubheka phezulu usuke ucabanga ngaye, usuke ufuna yena, usuke umema yena. Kodwa uStefano ekhandwa ngamatshe. Nakungeme ngwane ngibona inguzo ungayetshe iza phezu kwehloko yami. Amhlambe bengazama ukunithusezela ngamanye amazwi bathi ngoba bewumuntu ogcwele umoya kaNkulunkulu, umuntu othandazayo, babona ukuthi lesimo engiphethe kwaso sibuhlungu sinzima, kodwa lesimo lesi akusiso esingangenza ukuthi ngingayombona uNkulunkulu. Kwavuleka amazwi wathi babona babaleli lesi sono. Kwavuleka amazwi. Amen. Bamkhanda ngamatshe njalo. Azange babalele isono. Azange afune ukuziphindisela ngisho ngamazwi. Azange afune ukuthuka. Azange wabona izulu livuleka. Wathi baba yamkela umoya wami. Elithizwe Nkosi wathi nakasho njalo walala ubuthobo obukhulu. Amen. Ukulala kwakho ubuthobo obukhulu bengenzeka thi uNkulunkulu ngama-last minute. Amen. Ngama-minute anyana noma ngemzuzwanyana embalwa noma amasekendanyana ambalwa bengenzeka alahlekelwe ilizulu ngenxa yokuthi indaba yentethelelo imlahleke bebamenza into ebuhlungu. Amen. Naye bengaphindisela ngamagama abuhlungu. Bathi-ke wakhuluma ukuphila wathi Nkosi ungababaleli lesi sono. Amen. Emva kwalokho kwafika ubuthobo obukhulu walala ubuthobo. Bazalwane, uNkulunkulu nekadala umuntu sesibuyele emuva kuGenesis 1 uthi wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe, wamupha amandla, wathi makabuse. Amen. Ungabuswa yi-enga, sihlobo sami. Ungabuswa isimo sanamhlanje. Amen. Lesa singandlula lethi ilanga lishona kube sesidlulile leso simo leso. Bathi sithi sindlula leso simo leso kube wena ukukholwa sekulahlekile. Kuyalahleka ukukholwa bazalwane. Uyalahleka ukukholwa. Okunye kulahleka siphakathi enkonzweni sihlangene so. Kulahleke ukukholwa. Amen. Kulahleke. Amen. Ngengaya kwenye imvuselelo yaba mnandi kwehla umoya kaNkulunkulu lo bekathunywa uNkulunkulu kuleyo mvuselelo leyo wathi naka akhuluma ngomoya oyingcwele
kwafika usathane phakathi kwemvuselelo. Ngiyaqedile ukukhuluma ushumayele konke sesibisisekile umfundisi uvuma ngixolele ngoba ngiyovamisa ukudlulisisa siso. Nasekufika lapha ezazisweni wathi ningajabuli kakhulu. Khumbula ukuthi icimamlilo sikhona phakathi emvuselelweni. Amen. Uyabona ukuthi umoya kaNkulunkulu uthene wehlile sazivela umlilo wezulu. Bese usathane wathi no nami ngiyalifunela nesotsha ukuthi kangade ngagijima liyosebenza lo msebenzi lo wokucima umlilo. Akwazeki ukuthi kube nomlilo ongaka phakathi kwabantwana benkosi. Amen. Phakathi ebandleni safika isicimamlilo. Sathi nalo mlilo lo uvutha kakhulu mina ngizowucima. Abanye bahamba umlilo sokucimekile. Amen. Bazalwane nakuleso simo leso uzocima umlilo ngoba sisathandaza. Uzocima umlilo ngoba asisathethelelana. Uzocima umlilo ngoba uthando lusilahlekele. Nakubona umntwana sekhaya ukuthi hayi mani bangathi isinathulo sakhe sithekile noma ibhuku lakhe linembobo la. Hayi ngajabuleli ukuthi njengoba ibhuku lakhe linembobo la ngasedolweni kusho ukuthi uthandaza kakhulu uyasithandazela nathi idingo zethu. But ngoba singabantwana benkosi kwasekuvuke lolo thando ukuthi kungahlaziseki inkolo kuthi manje umkhulu uthandaza nomuntu onebhuku enembobo enkulu kangaka. Athi phakathi kwebandla kunothando luphutha phela uthando bazalwane izenzo. Akusikhuluma nakhona nikelela uNewo ngofanisa indodana yami nikelela uNewo ngebhuku ngingezindala ngaphambili ngithi bazalwane ngibonga uNkulunkulu yazi mina nimbona uNewo nje sekagcoka ngcono alandamalanga. Amen. uNkulunkulu usizile. Amen. Wangipha amehlo kamoya angifuni ukukhuluma okuningi mara ngithi bambonile uNewo ukuthi asukagcoka ibhuku elinembobo namhlanje ngoba imbobo ayisekho nathi Nkosi umkhulu athi lithi sibenkosi uma sinothando isandla lesi nasenza something lesi masingaboni lithi singashayi impalampala. Amen. Lokho kuyovusa uthando kulabantwana noma uthando kuloyo ilihlo lenkosi elikuvulelela ukuthi msize ngaleso sikhathi leso. Bazalwane uma singathandazi siyokhohlwa ukuthi umnikelo akusile izitsha lezi eziku-3 ezimandla. Ukuthengela umakhelwane 12.5 umnikelo lowo. Amen. Akusho ukuthi nanginikele ngo-10 rand la indaba yomnikelo angingakashumayezeki kahle kiyo. Angithi ninikele nge-10 rand. Angithi ninganikeli. But uma ngithi ngingumntwana wenkosi ngiphuma ekhaya ngapha ngiyabona mhlawumbe umakhelwane wami negezi bamcimele so basengaphandle ubilisa amanzi kuphela. Uyabona nakuthi isimo nathi ufuna ukuphuza itiye ukuthi at least athole amandla aqine athola amandla nakube na something esisi. But mina ngumntwana kaNkulunkulu ngibonga umakhelwane akana 12.5 nakuthi abilisi kulamanzi noma abilisi umdokanyana noma mhlambe ikhabishi khona iyodwa ngeke imsuthise. Lelo saka lempuphu lolo thando izenzo zokukholwa. But uma singathandazi even thina abantwana benkosi asisavakashelana. Amen. Manje uzongibona njalo nayo isaka lempuphu.
Kokomnisi. Angeke umbone. Ngizoza nami ngizokisa isudu ngibophe nethayi hayi ufuna konke kuhamba kuhle. Kanti sekale iphupha lisekho. Angithi uhlala umbona ayini apolishile nesikhathi. Amen. So bazalwane indaba ehleli kimi kulamalanga iyangihlupha kakhulu. Ngikhuluma nayo lapha emsebenzini ile ndaba yothando ne-forgiveness. Ngikhuluma ngayo almost ey'ndaweni eziningi. Amen. So bazalwane uNkulunkulu akasisize avuse uthando kithi, avuse ukuxolelana. Bazalwane asiyeni kule ncwadi ngiyakuzengiyogcina ngiyohlala phansi. Mshumayeli chapter number 7 verse number 20. Mshumayeli chapter 7 verse 20. Bayete, Jesu esugi, wena ule sani, wesugile, wena ule sani. Cela ngifundele verse number 20, ngifundele no verse 29. 20 kwena verse 29. Ngokuba akukho umuntu emhlabeni olungileyo kangaka ukube enze okuhle angoni. Amen. Verse 29. 29. Bheka lokhu kuphela ngikufumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho, kepha bona bafunile amacebo amaningi. Amen. Siyabonga bazalwane izwi lenkosi lifunde ngale ndlela. Lana ku verse number 20. Ngilanda ukuthi noma umuntu angalunga kuyenzeka endleleni aphambule. Amen. Amaphutha sinawo bazalwane singakhohlisana. Bazalwane siyakhuluma sometimes yes singcwele ukungcwele singcwele. Bantu abantwana bethu bayasikwatisa. Sikhulume kabi. Amen. Isibathethise kabuhlungu. Size singakhulumi amagama wophila. Mhlambe umntwana nakadla inyawupe. Uze uthi yazi wena kulento okiyo kwangathi ungafa ngingcwabe noma ukhuluma amagama amahle nje aphuma emlonyeni wakubona ukuthi awulethi themba awulethi phila kulo mntwana. Amen. Abantwana bethu bayasikwatisa. Abantwana bethu bayaphuma endleleni. Abantwana bethu bayona. Bazalwane kuyenzeka ngithi ngiphuma enkonzweni ngiso blessed nangifike endlini mhlambe umntwana ulele lapha egate udakile. Ngibuye enkonzweni bese lokho kumphatha kabuhlungu. Ekhulumeni nangimthethisa ngithi ngazi ukuthi waba sidawa kangaka ufuze baya ngithi uyisidakwa engqondweni yakhe ukuthi oh mina vele sebamukele ekhaya ukuthi vele mina ngisidakwa senkosi. Ngamazwi umuntu ungambulala. Ngamazwi umuntu ungamphilisa. Amen. Ngamazwi olimi. Omunye athi uthi omunye umfundisi uLathana Mchu. Amen. Uthi nakashumayela uthi umama wakhe bekakholwa akhonza. Njalo yena bebamletha ngengolovane ekhaya. Bathi nabamletha ngengolovane ekhaya ngakhona nokuma bathi umama afike amsule uyabona entweni etshwaleni umuntu obeka eyetshwaleni uhamba zonke lezo zinto lezo amsule amgibeze kahle embedeni athandaze athi lo Nkosi umfundisi webandla abantu abaningi bazophenduka ngentshumayelo yakhe. Uthi ngelinye ilanga uthi bathi bekahlala dakiwe. Uthi nakaya ekhaya ngalelo langalelo batela abangani bakhe lapha esportini ukuthi namhlanje ngicela ukuthi nathi angazophuza mara
ngicela ningenzele ifavor ngizonibhadala le mali engibani ngithenge ngayo utshwala aniyothenga ngayo utshwala ngiyonikeza nina ezogibeza kuvalini ngifuna ukuthi nifike ningishiye ngale ndlela ningishiya ngayo nangidakiwe ngifuna ukubona kahle kahle ngoba ngiyazazi ukuthi ngithi nangisuka naningibekise ekhaya ngingazihle ngingasina uthi ngiphathwa njani ekhaya bathi umama nangalelo wenza ebona lokho the very same thing wamsula wazama ukumfunza ukuthi bakungalali ungakahle izama ukudla uthi bekagqobisa nathi ngotshwala lana ezimpahleni lezi bekagqokile ukuthi kunuke utshwala kube kwangathi uphuzile ufuna ukubona uthi wathi nakade wenza bona yathandaza wathi Nkosi lo mfundisi oyoshumayela abantu abaningi bezwe indaba yokuphila ngaye msize umupha amandla. But the following day bekuyi-Saturday, the following day ekuseni kwavuka abaqala wageza wabuza wathi kanti asiye enkonzweni namhlanje wangathi ngifuna ukubaleni. Bathi kwashunyayelwa sekushunyayeliwe ngikhuluma indaba yothando ningazibuza ukuthi kanti lokhu kusuka kuphi. Azange umama athi lesitako samlesi kodwa wathi adakiwe wambiza ngumfundisi wathi angenzi kahle wakhuluma amazwi ophila. Bazalwane ubuthando kumama belingekho amhlawumbe ngabe nomshado wakhe wachitheka because of lo mama bekangakhulumi kuba bekangakhulumi indaba zokuphila wakhuluma ukuphila kungekho kunanathemba but ngoba likhona ithemba bazalwane ezintweni zonke loya mfundisi noma loya baba bathi kwafika kwashunyelwa ukukhulunywa ngomoya wengcwele kwabizwa kaThakona bathi baba uma lemuva kwenza lana ngaphambili wazobuka bathi ngiyayithanda le ndaba bathi lo bekathandazela azange athi Nkosi ngigcwalisa umoya wathi wambuza kuqala wathi awu namhlanje bekushunyelwa ngomoya oyingcwele kuyini okukuthintile. Bathi wathi nekaphendula wathi mina intshumayelo yala ingeze kule yasekhaya uthi le ekhaya bakhuluma ukuphila ngingaphili kahle ngingenzi kahle ngezenzo zabo ngothando lwabo lokunginakelela kwabo ukuthi ngisesimeni leso singathandeki bathi kuvuke uthando bangikhomba uthando ngithi ivangeli lenu liyaphila so ngilethwe yiloko ukuthi mina ngishunyelwe ekhaya nasengikhuluma ngalo moya sengiyezwa ukuthi lo mama engishade nawo unalo moya lo engikhuluma ngawo la ukuthi uma umuntu anomoya kaNkulunkulu uba nothando uba nentethelo uba nazo zonke lezi uthi ngibonile le so sengizama ukugcwaliselela ukuthi mfundisi lento niyiphethe la iyaphila. Wasindiswa ngaleyo ndlela leyo lo baba namhlanje bathi uyashumayela uhamba kuma big tent uyashumayela noma sithi usemahlelweni bathi ukhuluma indaba kaJesu osindisayo uJesu ophilisayo. Bazalwane uma sizoba nothando thina sodwa la phakathi kwebandla sithandana sithando bomakhelwane bethu ngoba nje sabe kummema umakhelwane nakhi asambe enkonzweni ngoba sithandana kube nokumbulisa ngimbulisa na ngembona mhlambe ngiyashanyelisa noma ngizibhekisa le noma ngizibizisa umntwana ongale kwendlela ongale emva kwakhe in between kusho ukuthi umntwana ungale kule itulo lezi yena umakhelwane wami la mina ngila mara ngibiza ungale angikakambulisi kodwa lokho ukubulisa umakhelwane khomba uthando. Amen. Bazalwane nabo bomakhelwane bayasinyathela sometimes bangasenzi kahle noma ubulo ikhona noma mhlambe bazame ukukuphosela something but ngoba thina samukela indaba yothando akubuse uthando sibathandazele Nkosi basize Nkosi sipha amandla. Bazalwane asibeni nothando la sonine khona sinyathelene khona la singaphathanene kahle khona bese siyathethelelana bese
ngikho konke kubuse umthandazo empilweni zethu, emakhaya ethu, emoyeni yethu. Sithandazelana. Okunye mhlambe ngiyahluleka ukufika kakhulu, but ngingamcabanga emthandazweni wami ngingamshiyi Nkosi omkhulu uNxumalo akhona ekhaya lakhe, msize mthwale mupha amandla mqinise. Nkosi kuba umkhulu emsebenzini wabo, omsebenzini basebenza abantu abahlukahlukene. Nkosi muphe ukuthula kulowo msebenzi lowo. Kona lokho Nkosi nanya umfowethu noma nanya udadewethu uhlaselekile, msize, mlwele, mnqobele. Ngoba kunye usho umthembiso ukuthi yazi man ngelanga lisokosa ngiyendaweni eso ngeke ngifike ngiphuze itiya nomzalwane uvuma bese-ke siyathandaza ngibuyele ekhaya, but ngingatholi ithuba lokufika ngamzalwane uvuma. So ngaleso sikhathi leso nede nomcabangile ungasakhona ukufika emthandazweni wakho, noma okunye uyamcabanga umuntu bese-ke nase ufike emthandazweni khona, but umcabangeni kwakho nawumthandazo omunye obalulekile abantu abangazi ukuthi umthandazo. Once ungamcabanga Nkosi msize la akhona khona. Mhlambe ngaleso sikhathi leso usempini lo mzalwane, but ngokuthi umcabangile uNkulunkulu uthele umoya kuwe ukuthi umcabanga nakuthi Nkosi msize kungumthandazo. Ungathi msize uhleli phansi esitulweni ubukela iTV ubakho. Yebo. Ucabanga naye nawuthi Nkosi msize umthandazo wona lo. Omunye umthandazo nawusendleleni uyadrive noma usetekisini bayakuphazamisa lapha ukuthi cishe wenza ingozi. Omunye bathi awunkosi yakho, wona loyo kungumthandazo ukuthi kizo zonke izinto azangathi mama yo, azangathi bezibekhaya lo Nkosi yakho. Ngishikolo nalithi Nkosi yakho, izulu ingelosi ziyabheka ukuthi njengoba bathi Nkosi yami kusipho isimo masinyane ingelosi ziyeza zizokulwela zizokusiza. Bazalwane, uNkulunkulu akasisize. Ivesi yokugcina lithi bheka lokhu kuphela ngikuvumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho, kepha bona bafunile amacebo amaningi. Bazalwane, ezintweni zonke, ezimeni zonke, amen, asingafuni amacebo. Hebrew 7:25 unamandla okusindisa ngokuphelele bonke abeza kuye ngokuphilela njalo ukubamela. Esimeni ongena kiso ungafuni icebo, mbize, biza yena, awu Nkosi yami, amen. Awusiza nje Yesu, mthandazo wona lowo. Yazi ukukhuluma nje just siza nje Yesu, kusho njalo, kusho ukuthi ithemba lakho lokuJesu. Amen. Ungumthandazo nawo lowo. Amen. Bazalwane, umthandazo wokuzila ukudla nawo ubaluleke kakhulu kulabo abantwana beNkosi. Ama-breakthrough bawathola khona, ukunqoba bakuthola khona, ukuvikeleka bakuthola khona. Bazalwane, akekho noyiwani wethu ongama-bolt athi mina anginazimpi, anginama-challenges, anginazi inkinga. Abantu abaneyimali banezinkinga, abantu abasebenzayo banezinkinga, abantu abahlala edrobheni, abahlala kuma-mansion, abahlala emaplazini. Umuntu eneplaza elikhulu unezinkinga naye. Ubona enze ifence wafaka le-razor fence la uvela, unezinkinga. So umthandazo owethu sonke, amen, uyisikhali sethu thina singamakholwa. Bazalwane, mara ngiyohluleka ukuthandaza nangamthanda umakhelwane wami, namthanda umzalwane wami. Ngiyohluleka ukuthandaza nginyathelene noma bungwane, sizange sihlale phansi siphuze itiya sithi hey man lana man besekugijimeka kakhulu mani ngicela intethelelo noma ngicela sidlulise.
thina bazalwane sithanda ukukhuluma lula izinto zingaselula sithi asindlulise sesithi uyayikhumbula le ndaba ya last week angisafuna ukungena kuma-details manje asiyindlulise kunendaba but ungafuni ukusho ukuthi hayi mani yazi pastor last week man lapha azange ngikhulume kahle amen nangithi pastor ngisho umamba phela amen ngithi lapha azange ngikhulume kahle ngithi hali ndaba last week ungawazi mana sidlulise kuphelele khona lapho kube kusesekhona isilonde esikhona kanti bekose singene mathithi mani lapha siye sakhuluma ngibone lana nangisesifika la kwathi umoya uyaphakama so mani ngiyaxolisa mhlamba zange ungizwe kahle noma zange ngikhulume kahle indaba yami zange beyini ngicela sithethelelane because of singabazalwane silindelwe ekhaya bazalwane ngoba uma ngiyothi ngiyathandaza ngiyathelene nomfowethu mama umthandazo wami ngiyakufika bazalwane asibeni nothando sibeni nentethelelo phakathi kwethu iyabiza bazalwane angikhuluma lula but it's too expensive idinga amamiliyoni ukuthethelelana phakathi kwabazalwane ngizizwe kahle angisho la mamiliyoni lawa wemali lawa ongathi mhlawumbe account kuyabiza kudinga ukuthi wehle kube khona wehle uye phansi emhlabathini ubathe uyaphakama wehle uphakanye wehle then bese-ke lapho-ke nayazabona ukuthi lo muntu ofuna intethelelo lana kimi bengifuna ukummelisha mara ngale ndlela ehle ngayo hayi icala lami loba likhulu nginekhaya angithi sinonembe ezophilayo sinabantwana benkosi athi icala lami ngiyalibona mara ngale ndlela ehle ngayo usho ukuthi lo muntu lo vele le ndaba userious kiyo ukuthi ufuna ukuthi iphele so ayi inkosi salusungisiza noma bengafuna ukuthethelele but ngicela ungisiza ungiphe lowo moya wentethelelo bazalwane imthandazo yethu uma sithandana sithethelelana iyofika ekhaya esibeni uNkulunkulu umusa anibusise unamandla okusebenzisa ukuphelele bonke abezakhe philele ukubamela sinommeli ofuna ukuthi nasinyathelele bese sibuyela kuye Nkosi sinyathelele ngenzela indlela ukuthi nangiyakuye angamkele umfula uphakeme kakhulu noma uyakuye uthi wehlile bathi-ke wena sewundlule kuye umfula undlule nokuphakama kwakhe umfula uthi Nkosi ngisize umfula uphakeme ngiyazama ukumsiza Nkosi ngisize umupha amandla umvula amehlo kamoya ukuthi abone okuyintando yakho uNkulunkulu umusa